Apito bailar, poeta y la mujer paea. Te amo, kotong auto kue katewa. Te kuote kafu, kita ihakau tapu. Ese ako makamata, ponua loto si ekuofa. Ika ingalu, ofana si ofofonga. Kate ui pe, fahola o masata. Olita se te ofa, tolo tempo ese ore puha. Kahe ika ingalu, ihe kumanatu. E fofonga ola, asi e folau. E fonga atere, no foaka usi I fokiau. I California, si lolo a Hawaii valu. Kate utengihia pe, uino pe si ohimoa. Fangakona hoki, ai honi o fai mata. Kokori ke hufanga mo henga hi talfa tapu ko tope fa o atu pa mi hen ke ata mo ai fainga mari e koini o hotani ke fa hoka tuai ai polkalama mawa he koini ko e fa hoko ha fatala no pe mo e ek minister koia o e lepa ni komes atonga ko ona pol to ke ta riami waske la tu ai aku mai heni I he hotani ke fa hoko atu ha fatala no ke teia I tonga ek fa tau be kainga ko ngole rea tu ai fa ho ko ni ka ting motor ki apina pe tata pe ko fe fetu o ko ke ai nga anga pe ko api pe o ma fa tau pe ko o ko ngole rea tu tau fa ho ko ni pa mo tala no ko ni ke ting motor ki apina I he ho tan fo ko loto ke ta re ek minister pe me tong ek tu nga ko e proklama ko ni ko ma toki fofo proklama ni fa ho ko I ta uni pe ko mo tolu ko ke mo hanga o mea ai ek minister ko minister again I fe fratau aki pe mo e frakala fa ekonomika I he pure anga ko ni ai o ku ek pare mi ai a sel sovareni ke nga tai ko fonga fokia o e wahenga wa ta hano ki he ta ko ni I fili fare area ko ni la toki osi o fononga tuai o a u ki he ne osi ko ia e ta we fa ke nga tai ko fo ke sola e te mo tolu ek minister ko nga na os hoko pe ko fonga fare area na nes hoko ko minister o polisi pe foki ki tak mamata pe manga hipotunga o ke hepe I nga pure anga ko ni ki mua pe ko ni kune te foki mai ki fare area ka ke nga tai I nga tunga fra ko si mo si mea ko to pe ai to ta ko ni ko si ma o nga hitunga fra ko ma lunga apito o ki to ke ta pe ko ke nga tai pe mo mata itohi I he LLP I he tafaki ko o lao ai o ku fuma te opito ek minister ko ni ki he nga o e fa politikari ko ni o ku fa hoko I tonga ek minister ko tata rei ko proklama he hodani fe hake nga we fe haka tongana ko tu ko o tale osi ai tsunami pe mo hake ko ia puna ko mo nga fi ko to ki ma o na fa nga mari ke fa ia to fa tala no ke te ko ma whainga mari. A ko whiwhia mau pe ke ukau I he polokalama o ke whakahauko mai. Ta ke pe koe mea rena ke lawe ki ai, koe tau pe whukene tau whapolokalama I te koe kempeini, ka koe fufua taimi eni. O ku ukau atu ke polokalama I la kanga fo o koe ni koe me mipa e kabineti pe mo e minister ke Utungau e whakatau aki, mo langa whakalaka whakaekonomika. E solo ko tau whawhtai piki o tuahe ne ke tau la mahao tau au sia e ngai ahoni.
ku ke lele i pe fonua tongani ko tu ma ku ya tongani a oni ko lele ai pe i priote o whaka ke ake o kai ngata mi tsunami koni na to i fonua a tani masanuari ka ku tonga hoko foku pe mo lockdown e fonua pe mo no hofia koni covid taiva i class pe koni ko omicron ai fonua e a oni kaka mari pe ai toko lahi ka ko tu ma ai fonua i taini mi te pepe e solo ko tu ma fai ngata a kui ai whakaake ake mo hoko mai kone futau whakoni ka kui kai ke tu kuare vi pe tau whaftai pe kono ngā kai ke ngata ai tu whakata ai fonua pe mo kakai pe mo ofa mai tau kai ngata ngai muri tu ku ke hea me kai ngai kau ta to koni mo ngai fonua ko Australia pe mo Usila pe mo ngai fonua ke i mama ni ko ni ka pe mo ngai kau ta to koni una tokonia mai atongani e ahoni o kulo tonga i heni foki mo baka manua mi Australia ko ilo ko ken pela ko tai ko baka lai tai i Australia au me lo tonga fa hoko ai fa kato mai ngai fa ma i no muka pe mo mangu o to mo e mo no fetu ko ngai na langa ki fa hoko ko ni ko e langa i kakai ko kai na ko kakai na mau na ngai api fata makko ni ka tu ma ga fo moi a honi so ma le pe tai ni mi ko le pe e foka ke ake mo foka papa o wa usia pe na ta mua o fi ma o ka kai i tai fa ngata ko ni neo mo ka ke lava fa kato ka ko ha pe lai ta wala lama ko ye mo le pito e minista ko unha ko mahino pito pe ke te ma tolu ma mata tu ba mi tu ko ke mau kau i he kabineti pe kau he whare area ko mau malawa peke mau mamatatu o mahino i ai tuunga whainga taa ko mo iai toki osi pe whoke tau whili whare area pe a osi mo tau whili pare mia hoko atu ki ai pa mo whili ko ki mo tolu ko hoi minista kabineti tō ore vai whakai waha ko ni puna mo ngā whi hake mo pe au pe ko tui he kai ke te ngā loia he ngahi manatu ai ka kai toko lahi pe au peke ki mau tori muri ni i he whiawhi ko ia motuhia mai interneti ke mau ke lava ka kai o mohe ko ngako ke loi poko hamia ko hoko mau whakaukau atu poko hamia ko hoko ki tonga nā ko ngako mahino pika ting mau tolu ko mea fo o wene pā ai mou ngā whipa mga hi mea pehe iane tu unga ko ia o ku kai ke lava ai pure anga ia ke kamata pe hange ka ngahi pure anga ko e kamata pe ku leore no molo ngā ue mga hi mea na whai kai palani ko pau ke tuku kotoa ka mo foki lewa ke whai whakaake ake koe ni i ne tuu koe ia. Ka koe tokanga tu e mista koe tuunga koku ia i koe ai whakaake ake koe ni wha ekonomika. A ngahi businessi, koe ngahi mea ia ko whai kai wakai he ta whaaki a koe. A whe a ngahi sektor tau taha ue sia hoko ka te ngau tolu. Koe hau foku mo lockdown koe ni COVID-19 ko tui o ku hange ka henti kepe whangi businessi ki hene tuu koe tonga nahe tainimi. Solo moni a pito ko e whakakia ke kono whianga ngai mo whanua o whaingata. Ia ni whaingata ta te whito ki tawhaaki whaka ekonomika mo tawhaaki ia tuunga whakapaanga ko e whanua. Koe mo tau whawhoko e nina e kei ke wha amanaki whoki e hoko. Pena e toka teu mo palani pure anga ia ki he ngahi tawhaaki ke hange ko ia wha ngahi whatamaki whae natura pe hange ko mo fui na tau whuke tau tupu na ke tau amanaki tatu e puna mo ngāwhi tongani koe whoki me koe ki tunga whae ekonomika e whanua kono moni o kulo tonga o tō lalo o pito tunga whae ekonomika e whanua makatuunga i he paloparema koe niku o kua hoko i kai ngata ko tunga pe whuki wā tongania koe whanua pe whuki a tongania na tau whakawhalala ai a koe whakawhalala i ngai tokoni mei muri, whakawhalala i he konga i he tokoni ho tau kāinga tonga ko whakapaia i muri. Pea koe konga lai fuke ai patsetia e whanua, koe patset support, ko fua e ngai whanua pe mo ngai kau taha tokoni. Koe tunga whaka ekonomika koe whanua, koe koloa ko tau hua tuki tua kureanga o fusi isi, whakamana wahe e whakatatau, pea mo e
mo ka tak pe ko o ki motu mai ai lai ne mi tonga pe ko pau pare ma pe ko pau ke tau fe kuki moia ai motu mai ko lai ne ka ko tu e te lock in ni mai pe ai administrar pe mi tonga ke lava ke tau kau fata hape Lambe mari mari matan kalua kalanoa hemasani mosete osua lokalema kempo o whakawholaua ke uruwa ki haati asi o to leipua pango e manatu ua whakatua ta whesino i hai ea oe halapona sambi peni fia fia o sine te kaula anesia ofa o kei talamoka leti o sasala ai homo o apia tapa i he pōturi Solo? ia ko ni ko ke i he lai ne pe No fo na. Ora ka ke he lai ne pe e minista ke nga ta hoko tu pe ai i he konga kono ke tala no ai e tu fai económica Io ai te hoko atu au, ko ia ai na ta ngata pe foki i he tala no kono ke tu nga fai económica ku ai a tongana pe ka ngata ai manga hi wesia ko hoko ke nga business Io ko me hoko ko ke ngai business fo ke a mi. Ai o wesia la ko ne mate pe foko ai ko ne hoko pe foko fa tama ko a tani ma ko sanuari. ko ia Mate ai pe foko mo internet e he tai tata. Pero ne mate tu ka internet ko ya pe black out of the pe foko fo noai. ko Na ia me lere mai me u ke ua. Ai ko konga lai fo ke whawhalala e kakai whonuani he remittances. Pe ko paanga o ku mai te ami kakai tonga ko i muri motu au pito pe ta whaakia ko ia. Ko mea ko ke toi hu mai ko ha paanga mi he panke. Ko pau fo ke mo uia internetia ka ngā ua sistemi ko e whapanke. Ia me u ke ua. Ka ke toi lava kakai a access ki ha paanga. Tu kātoa pe mo ngahi businessi. Ngai service business ki ngai fare koloa ngai business ko to apeia na ke to ngawe e foi ke e ua ko ia ai ko ne we sia ko ke tu mafaka economica e solo na penstown be na tu ka to ta fa ki ko to ia e economica ko fonoa e ga na dai to tu pe mo ua fu ai pa ko fe u aki mai koloa me muri ai ko tana ki anga pa anga lahi ta fu e fonoa me ta tu ko au tana ki e custom i wafu. Ai ko ne tu ko ia na e sia lahi au pito ai tu mafaka economica e fonua. Kai reo ke toi whaha whakatau, kai ke toi ngau e ngai pisinisi ke nau tukuange mai nau ngai koroa ko hei wafu. Kai koe whainga ta alahi monia e solo na hako ke fonua. Ai a ulo tonga whakaake ake atu koe mea he haoni. Ko ne ka mata pe koe ke ki whakaama mai mo e hoko kone e whakataptapu ia kone i he COVID tahiwa. Ai a mune toi hanga ia toi lockdown i fonua he wike ua. Na ia pia ki he whakakau ai pure anga ai ko ngai focus ko vavalo ko ke tunga ki kau. Ka bona toi hoko te lockdown ia wike na ua petol. Ia ko tunga patuta ma ki wa fonua ia pe ke pehe e ka ke toi malama ke ma o vahe ko ka ma ka pure anga. Ko ngai vaka me muri na wanga maheni no o mai ngai koloa na tu moia. Kai ke whahalau ia ke ngai folau wakapuna ko hafu e ngahi tuunga koe na ia koe ekonomika nga maheni. Ka koe na pil aku pe fogenia e solo mi ngai tau koe ko o si na o skamata mai pe foki ai a hono ue sia fogia fonua e whakatapu koe ne COVID-19. Ai koe te lama fogia tau e ua
Karena malama pe fokia ia pe ngai polokalama nai hu mai ngai waka mo ha fu ha o koloa mo fi fokatao aki kato ya mai ko hoko ko e fokatama ki ko na e atani ma ko sanuari fokatama te fokatabu ai ko no moni ko tunga foka ekonomika fonua he tai nimi o fai ngata ko be mari ni mo hu mai ko ngai tokoni e solo ngai tokoni ngai pure anga muri una o mai fu tokoni mai e fami akai Fami anga we ngai pa anga tokoni ko splits Maria pe ko si o fa mai ngai fonua ke langa fakala ke to langa ko fonua i hiri ko e fenga ta ko ni ai o ki i ne tu ko tai ni mi o ki fakafie Maria ko nga ko ngai tokoni ko ia to hu mai ko e solo pe mo mea o fa ko ka tonga ko I ngai talam ko foi container o fi te au ngai container o mai minusila o ko hau ta e tute o ko ke to tongi a fainga fi ai ko ne hau le ba goia ai o fa ko ke kakai to si ngai fa tau e kakai me ngai fare koloa to ko si en ko ia ko ne to e si ngai ki ngai pisinisi pe mo economica e fonua o ko si ia pe to la he una o hanga o hake fakau ko ni o be ko la ya ko no mai ko ngai tala mo o fa ai au tau pe pe to ko mi to no pe ki fai ko wa to ka kai ni una hanga abuse pe na nga o hala aki o na o to fair ko loa ko ia ako o mai ko ia ako si la mai ka e ka business ako mai ko na fair e ko loa o mai ko ia o kai ke hato tongi e tate kai ke hatuku hau pe nau fai ke ki price ai ko nau tuku hau ana do ai a ai concern mo ho ha ki ai ngai business i tau ta tu ke ngai fare polo a bitila pe o faka o ha ke pe e pure ana o ha ke pe ta ngai conference e pare mia pe me kau pe mo kau fai o ke pe ane o na to o pe ko ofa mai ka ko poini ko pe un affect eia funky business o monte moia ki he fainga ke tu uma pe wa ke ai ko ma ko atafala hi pe ai solo tu uma economica ko fonua i a hon fata tau mo pala pare ma ko hoko mai ko Ko mea mahu inga foki ai ki minista ai whakatalanoa ki te koe, ko ngā koe ta whaako ke iai, hange koe ko ngahi whakatalanoa ko ke o mai o ke omi whakaiki ki pe ata whaalahi, ai tuunga whainga taa koko ki ai tau ekonomi. Ka koe taim lahi o ku nope ki matole me murini e kakai o sio atu he be, o ku o mai panke a mamani hongful miliona, o mai e hai ATP e 5 miliona, ai ko whakaukau pe atu e kakaia me murini ko okay lava pe upaanga e ko ia o tokoni mo nehanga fataki ki modol i he lele atu ka i taim ta tau ia ku whakatala no ko ke whai o ki he tuunga matua ki whaka au whapakpau pe ke pehe he kuai nai ai whakatamaki nai hoko ia ai whakatamaki e ua nai hoko te aloatu rewa mo e COVID ia nau loa tolu ki nau tolu ia nau hanga nau tolu si tuku tama te ai mea lahi wha ekonomika i tongana e minisa ko harewa tuunga ku iai he tai nimi ai ngaue hopoto ngaue paka ngaue e pure anga ku mo palani ki ai ko ha ngaue e lava ke whakakake aki tau ekonomika me whanki business i te ria na nau si malolo i he tu he tai nimi solo ko loto ko e pure anga te mo poto ngaue o kuna whaamu na tu eke ki whakahoko e tokoni. Ka e whakatatau pe e tokoni ia, ki e iwi whakapaanga ko e whonua. Ko e tokoni ko o mai ko e whonua muri. O kuna o tāketi whakapatonu mai pina tō ki e langa hake o tongani. O si nai whai whakatahia e pure anga pe me ngai whonua tokoni. Pe ngai development partners i e ngai aho mariwa tu i aho tu si te i aho moni tēnei whakahau koe nai ne whakataha koe ni pa una o si tala mai whakahanga tonu pina to e ngai tokoni tēnei whakahau o mai nung si lai pa ngai hipa miliona ko nau tāketi ana whakahanga tonu pina to ke utanke rai ki ngai whitu nau whie mau o so mai e pange mamani pa anga o lau miliona ko no ngake langa ke ngai whare o whakafufua ke whare ko nai holo te amo mau lahi o whakafufua ke ngai whare ko atoro ngea tu.
O ko se anga e puanga wa he ke paanga $5 miliona. Ki he langa hake ko ia ko konga lahi ngai panga tokoni. Ko whakaakea ke ko e whonua. Pe mai ngahi business. O we whatongia e ke puanga ke tokoni e ngahi business na e wesia. Pea kono moni e solo fe awa potunga we pea mo tata te fito ke ngai potunga ke kau aki sector afka economica o ka ke potunga pa anga ke potunga ta ki mamata ko tau tai pea mo we e ko ngai sector ko ngai potunga no mai fka tapau ke sector afka economica ko e fonua e ko mo fe ngai pea mo o ko ka ngai fa mo fu e finga ko ke tokoni e kakai mo na i fka ke ake ka kono moni kai fike malama he i whakapanga e pureanga ke whakakakata. Ka mohanga ne mahe o gui ai tokoni koe whakawaweware, ai immediate relief, mahanga ngau e. Ka gui ai mo tokoni ke hoko atu, pe koe ki long term koe ha e nau hoko atu me whakawawame koe. Ai koe taman whakawawame koe, potunga wena mahanga tuwha ki ngai business koe na e wesia, me mi oange e takipaanga ni maafe ke ngai business lalahi pe paanga na e toloafe pe ke ngai business o ki holo ifo o a pe ke paanga tahafe ka ko ngai business whakatapau pe fogia na e wesia e tsunami e soro ko fe hui ko pe he ko hai wesia ko hai na e ta e wesia ko me he ko ngai palapare na mau fiku ki moia e na mahonga identify e feitu wana hake ko tsunami. E mai no ko tai area ko na maulalo ngai business na lai nemu ada pe halabuna. Me o ha o me sopo alwa wa o ma fanga na ngai business fatapau na hake mai pe wa o ki. Ai ko ngai area na mahonga identify. O fatatau mo tau o tokoni ko hake ai tsunami ko mau ina business o wesia. Kaya tanda ko e malape fuge ke pe na e wesia ka ta fonua na tu ai interneti. Na e fu na e fianga ngai mo to ta ko to. Ai ka paula e fai ke fuga ka ko ia. O ke ande va ai via e pure anga ki ai na mawanga to o ngawe ke immediate relief pe ko to ko ni he time go ia. Pena pe ke tu na to ko ne pure anga ke na to tong he pure anga e uhila. Ai api kotoa i tongani ai ko konga pe ai me ko e ala lava ko e pureanga pa mau to si atu le mai ke ngai tokoni ko e hoko atu ke nau makape mi fai ngata ko ya hoko atu o kai ko tokoni hango immediate ka ko hoko atu ke long term ke ka ai o kawa ai ano to elanga hake na mai business ko line ko ke ngai resort business na life ata ko mamata tu ko line fahi fo mi ha tafu o ama ki kolovai me feito na os au ka to pe ai ko tala no ke here vai ho ko ki ai pe ko ha fa nga fo mai to ko ni yang ki na do o ko ka vai no foto mo no palani e potunga we pe ke ngai sito ama ngai potunga ka a fika aki ai polokalama ko paanga no ke tinga do ke no pe se te ta ai ko paanga no ke tak mamata paanga no ke to tai paanga no ke ngowe pe mo ngai sector ko no fi ma ko ai no so ai ba ngai mo to ma fai ko tai ni ke ngai business ko no mo ni mo fe ku ki pe mo la uma e tai no to ai ni una pena e wesia na do ko no mo ni ko pe ko wesia ka ta fa una ke fo idea ko wesia na wesia ka to mani pe ka ba ore ba ai entai to to ko ta ko to que ne claim hapanga me pureanga solo te tan fata pau pe o que hapanga pe e pureanga ko hape no ki ivi ko e ala lava ko pa pare mata e solo mana ma te fina ngai moia o que pa pare mata que te pe ko ya maheni ko ba ma ko ngai business pe ma ngai ba nga mo wi tongani ba ke ko ngai ko ko formal sector temo informal sector ko tanga business formal e sector ai una license ko na license ko na license business pe una totong itu ko ha ke pure anga ba ku ai ngai requirements allow una moi kia
Peko mau ku minga ngai bisnis ko ia ke kalasi ya bisnis lalahi mo iki. Na pau ke pensi mi ngai tuku hau una toko totong di pureana. Pena fa no fa mau bo olava identify ko fe ka tamalalahi ko fe ka tamaiki mo iki apito. Peko ko me sector ai ko informal sector ai ko lahi taha e ko tongani. Me mo ma to tai ko ke na license o ke na resisita. Kau nau pure pe foke totokoni totongi nau ku nau fua fonua e marketing ko nau do tai pe o totokon pe foke mo pure ana ke tiki nau do e na ma foka ka ora e tala no ko mga sector ko ni o nau fie mari e pe ke nau ke ai anga pe na hino a pe se te taha me ke mau wale a pure ana mga panke pe panke foka laka ke nau no me ai ka totongi pe pa nau fie mari e informo sector ke Ka koe anga e mau ngau e koe he ahoni e solo ki hono address pe kono koe mau ngau e whai ke taria aki ai e tokonia aki e ngahi bisnisi pe a moe tunga wha ekonomika whanua e taim tatau ka tau mai ni hanko ulau ka anai uta whaam ka pana koe aha paanga lahi e whanua ka i long term ke ni tuko ki ka hau ka mataala mai rewa e ala mai rewa ngai ka tātoko ni wangi ko e pangi amamani ko askeria manusia ke nau siofi ai fangi me ate na wala toko ni mai ai i hoko atu ko e koi mo ni apito pe ko fatala no mo ni ko ke fa hoko ko inga ha ko ala ke tau wakai atu ki ai alwatu e u koloa ko no ofa ko ko hoko fatamaki ka ke totongi ha fainga fieta to se vese por anga ko no fa hoko mono tufa mo ha fu o me ko ya osko alu e kana tol ko tu unga ko ai ko na ma ko pa anga por anga tuku ha pe mo tute mo ha fu tex ko ya to o mo ia ko inga ko finga ke tokoni ke kakai ka time tatau pe te ha kakai o fa na fa tau na u koloa ko ya te hange ko tala noa ku kamata ke la unga mai fangi business ia ko ke te whakatau na kolo ana to ku fula ko tu ko ia o ko ai ha taimi o ngata ai hono atu ko utoko ni me na pe ni na wakai fu ki ai he social media na pe he ko taimi ke tu ko atu e talamu ka fa etapa anga hange ko na kita no ke ene nai hono atu ko me tense so ku lava ma wa se ni te pure anga mo toko ni ke tau ekonomika una pena ku sa yanga ke kamata etapa anga ke ngai family ka tu ko ai atu e talamu me o kwa taimi o ku mo ka wai ke ta off ha fa nga me ko ka ai me ko nga pe ko sio ke ekonomika solo con amoni o sfoka ka pure anga ke ta off taimi ka o te ke fa pa taimi ka ko bebe ta off va ve au pito ka nai pe fo na mau fa amu ki ai ka ke fa amu e pure anga e ke fa amu e potunga e ke fa amu ka pusinisi e fa amu e ka yo na to koni mai na e ko kala mai na di fa ta ko fa ko ko na ko si ka la te vita misa fita vai fangi polo kalama ko ki business ki tama ko fa os mama ai ko começou pingi no sila totong paanga ai kai piki tongan pe ko na tala fi fa nga tonu mai pe na to le paanga ki fare ko ko heni kana fa na te so pingi ka ku ikai ko no to fa i hapuha pe ko hatalam o mai ai ko fa ka pe ko fa kai via pe ngai business tongan ni time tata pe hu mai paanga ke to ni ekonomika fonua ai ko ai mau fa ka ko option eta na totong ni fa ko totong ngai so pingi ngai business ko tongani kai pick up when ai wa na va finga ai na va finga we imu ai ko fa ka pa na e pe eto sai ane pe ku totokoni e pe ngai business e fonua kai ke ko fa ka we ko e pure anga he tai ni ko me fu ta solo panga mai ko kina to na we sia ko na fare pena e holo pena e mau tena lama hu kai tu te mai ko lana ka nga wa le mai pure anga ba ko so pa pe me potonga kastomu e tai ni ko e pena e fa ka pa i mi savea na e holo fare pe mau ko pe to ki ha wa e ha kai tu te na lana ko ai pen fu ke fa ngata
ke te kina tung na ho sia pe o ane pe foi tai mi ki ai ma ko lo lo ta la matu ko nga ko ta ta kono nga ke malu i pe e fonua pe malu i pe mo kakai ate na hanga o nga o hala ki e foi fai nga mari ko ya e kono moni ko o sia nge ko a ho e solo ko panga tuku hawa i ta ro ma o fonua ko ta na ki me wa ko text ko ma ko e fonua ia pe me text tuku hawa ka nga o ko la ya ko na wa nga ki o lunga ko ke tuku hawa o ka ke o ma pe se si pe ka pa ngai ta ka na me ko lo mai me ai ko fa ngai foto tu ko tai mi imagino pe o fa ke tu nga ko we ma ko ke fo no mo ta ta o no fa mi ke dai na ta pe te tau si o fa lu fu pe ka fo ke pe ko fe wi o e va pe no nga o te pure nga ke ta o ai fa ga mari o mai ko e ko me ya no ma ko o te tu container o mai pa mau fa malo ia ai pure angai pe mo fonuani ko si o mo ke manatu ofa mai ki o yo tau kakai e tai fata makko koi ai fo ke te mahino nge min sa ko ko mo ta ofi e mo dolo ai ta ofi a hono to ta tu te mo no to o nga hi fi me nga hi kolo ko atu ka ke ta ofi ai hono atu kakai e na puha mo na o me fo albe fo nga no molo porque o hinga ke ta ofi au pito pe ka na fok po tapa anga ai kai ko ha pe ko lo ai nga mai ni ke la mai ta ofi ka ko tapa anga fuki ko me pe fuki na nga mai ka ko tapa anga o to ta na ke fuki ta 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 wi ai tu ku ha pe ko ki ni ku nga ko ke nga fi nga ka tapa anga me ai ko no fai via pe fuki nga se ve si ko ya ko ni alwa pe nga business con esto con el pie económica fonua coi ai imagino nge ko o ka ke hinga ke ta ofi ka kai me aguna o atu ko aguna fi o atu pena dol alpe fonga anga maheni e fai te ngai totong ko fai ko wa fu ko habe ngai fi mo ngai totong ko ya e fra hoko ka ke hange ko time ko ni na e fra ta pre anga hala ke to ya totong e to ko to ngai totong ko ya i me ai ko fai ke hepe alo abito ko tunga ko no kuya ko ni ko ai ngahi toko ni ke ngahi wahenga ko wakai foku o ku hanga pure anga o atu ngahi toko ni ke ngahi wahenga ke nga ke lava o fa hoko no tufa ai ko hanga de ko pa anga wa mano fe tunga kuya baba ta ha no ho wahenga ko o i toko ni ko ni ko toko ni foke solo con nga ke covid tahiva ko ye Io per ai ko na tu fa pe pure nga ai pa nga e wa mano ke va henga ko to ko ai pe ke fai via ke toko ni ki onau ki kakai foi time ko na fra ho ko lockdown ni pe ka dai ka tau te fito ki toko ni te tu ha na ki shopping pe ko me e ala toko ke na te kina do time ko na fa nga mari fa ka tonga ta punia he na to fu ki ni ko va fu ke na ke ilonga ai usia ia ko i tsunami koia pea io pana ka mo covid tahiva i time ko ya na ti ka ke sia i baba ko ke speta ka ko toko ni ko ya na fata mu o pe ke toko ni ka kai time lockdown ko ta ki wa ma no ko ke ma henga na ko fata da pe va nga ta no na identify pe ka vai ia pe mo ka fa nga ta ia Também me tufa, ainda na wau que toko, me toko te au. Pena tufa tak panga te au pe ko no ngaki ai na pi shopping. Pe na ave pe ke fare kolo ta ke o nga ma ka to me ai. Pana na wo pe ki ai o ma ka to me ai. Ko me ko ma we mo tuan pe me office ko ba ta no na fi pe ai ka kai. Na lava ma ki toko no. Ai ko foi tahamano e ko tahamano le na alu le vai ko vai ke ngai polis fra kolo ai kolo ko tahu vai na fri va tahu ke fa ivi ana to ko si ma to polis fra kolo ko kina do na to ngai ko time lockdown ni na wa fa na sif pena ave se ni ko vai ke te kina do ke to ko ni ke pume na fanki mask ko fa ki besi ko na ki kof Neo si pe solo que ngau ko na fra ko
Koe. Ka koe ka nai la to fra ka ko ha ku la na mo ia fuka tongan he nai la he ngai tokoni a mi muri ngai kauta mo ngai fonua fra me tokoni ka nai la ma tu fai a tonga tapuni ko mama ko ki se ni te ko ia na o atu na ave ke pe nai pe ai ma mai pe fangi mo he ni pe nai tu fa pe ki kai na wa ta no i tonga ni ka ta te fito ke te na to ko mai ko fa pa ma he ako ko si ma to a fa fika ko mai lotu pe fangi nga o ke na ka ke la ka nai hangi ko la ko si ka ha pe na ya wa tu pe ai to ko ni ke te na to ka wa pe mo vai pa mo fangi to ko pe ala ma i tonga o ko kore pe ia ka nai kai ke ka ia mi pa nga ko ni ko a to ko ni ko na o mai ko pure Koi. I hene tū koe ni foki koe taha whuke ni ku mahino ke te au e whamatala ku ke whai o ku whainga tā ia pure anga whaka ekonomika. Pea ku whainga pure anga ke lava whai recover. Pea koe konga koe ni koko tala noa atu koe ni koe informal sectors na ke kamatala noa ki ai. Ko whanongo ko seifo he lahi la unga e kakai. Kakai e ni koko una ngowe ke whakatau ngowe. Kai whuki te whaha whakatau ngowe fuwa i taim loa ke te oma ana market ko nga ka COVID. Pe koe ki te mauha na mauanga paanga ia kakai koe ni mga he mea pehe. Aia koe konga ni na whanongo ai he na whamatala pehe. Pe koe ki aha palani e pure anga. Pe koe potungau a koe, pe koe potungau e ngowe, pe koe haa peha whainga potungau e pure anga. Ke nau whakatau e nau tolo e mea kai koe e kakai. Ka lava ke toki hanga mo tolo uta ki muri kai si mau mo uia e kakai. Ka mahino pe ka te au whokia e minister koe whakaukau ia me whakatala noa koe he ta whaaki koe ia kuhange ia koe tala mai koe hata ke tala atu pe o koe ki aha paanga e pure anga ulotonga whakau whaka mo whakatu mai ke ai o whakatau whewhei. Ka koe anga ia sio a kakai ia me ta whaaki taha i tu he kabineti o ku whia mau whakakai ke mo ui. Tapuni ia mau na paanga ko sio whakaosi pe kakai ko sio pe ke pure anga o waha whainga whotu ke mohanga uta me ka ki muri ka lava ke mauaha na mo ui i futan whainga taa koe ni. Io solo pulutonga pe fuke polo kalama tokoni e potunga ko e mutuan ai ki fifata wa ki mo langa whakalakala whaka ekonomika ki ono hua ave ruta ko e koloa ki muri. Ka ko tunga fuku ia tai nimi ai COVID i tahiwa pa mo whakakea ke koe me tsunami. O ki tu whakataimi. Koe whakakapapa ki whakatau mai koe e mea kai koe e kakai. O kulo tonga lere pe fuka e marketi e tongani. Ke malama pe ia ke whakatau ata e mea kai koe e kakai. Pe koe pe mo ngahi ofa mai koe ngahi container mea kai koe o mai e siasi katolika. E nau programa to ki muri. No hangarewa nau tauria whakatau e nau toka mai ke tufa. Ai koe lahi taha fuki e tai nimi kono mooni. O kuku mai koe e whakakea ke koe ni pe lahi mo toko ni whakamea kai. Ke kono tufa atu ke kakai pe si ia ngai. E nau toi ono tō whakatau. Me marketi. Na e hake pe i whakataha e pureanga pe na e tari pe ke ala te pureanga. Ke nau whakatau mai mua e whanki ngai whakamea e kakai. Te me tuku i motu tau te tito ki haapai pe mo. Wawao pe mo. Ani koe na e ue sia, ka hei kai whe unga ki paanga koe e whakatau aki koe e pureanga, ke ne wheau e whia mao koe ai e kau ngā whamea. Ai koe whanki polo kalama pehe, ku mawanga e mato whakahoko koe tai nimi. So, koe te uwhataatang pehe. O kia ai maa lei pa e potu ngāo e koni amautongi, pena mau kamata ngāua te weekend ke mau ki kakai ngā me ki motu ko mango. Ai una whapai i tongani. Ko tāku kono whitukutuka atau mai ki nā tō he osi koni koe ai tō koe tsunami. Ka koe mawoni ke kumi ha nau ngāwe, ai ko stari te nau wani i e whakahu ngāwe mā ke talamahu. Koe ngahi poate e pure angau nau whakaata mai ke nau ango tawhio nau ngai ofisi ka mau mai ngai se a seni. Pea te mauhanga whakaivia o oange o akau ke nau ngau whakamea ka mau whakatau. Te mahonga palau ha kere i tongani ke nau toa nau tōtu ka nau ngou ke whakapaanga. O ku mau whoa ki ane misini kosi pea mo e ngahi misini kini mo nau whakamaa api.
ke na whenga wea ki mo kolo motua pia mo longo ke na o clean up ngai api ke mawana na paanga ai ko e ko whenga polo kalama ko mo ka hoko ko e potu mau i tainimi o whakatata me e ala lama e whonua mo no i whapaanga i tainimi ko mea marina na kore mana to pe mawanga ha waka na whenga to tau mata ko to he mo to ko ni waka pa mau kore pe o kore ki pare mia o loto lere e pure anga foake pe ko ma fanki waka ma wa ki waka kai nga ko no mango e solo ko nai polo kala mai go fa hoko ko e potungawe mo pure anga fa hoko ha fa nga polo kala e fa tatau ke ni fa via ke na do ai kakai e fonua e time fa nga e time fa nga ta ko ko fa da ni mama mo ha pai o e ma polo kala e potungawe ko support ko no tokoni ai kau pisinisi kau ape me kau ngoe sektor informal ka ba we ha ngoe vava o ke fe ma o ke kata o mai ki tongan te maulava e ko ngau to ko ni ma nga fereti mai o ta mai ngoe ko ya te kata o te market ko tongani o we ape mai fa kau e solo pe malava ki ma nga fakatau mai ai ngoe ka kono mo ni ko tu fa panga ko fonua me ko tunga ka pa ko fakatau ke uta ki muri o ke ia fu ke na fakatap tapu ye e taini pe ai ke fu ke wa ke pesite te awa ya ba ko eta pota fi fakatau aki ai ka ngau e kontini me ko tunga mo we pe we pe fu me fo tu ya e ko tunga we mo we ko tunga to tan ko lo to pe mo i vi mo ko lo to mo fakau ka mo fakamu ke whakahoko mea ko whakaam kei kakai. E ko nau whaingata ia o tau o mo i kātoa pe tau tō roa o gati mo tō i mōni. Pea hange koe lau koe tainimi koe sio taha pe ke pureanga. Ka koe pe whakaamu ki kakai e whonua ke tau. Ke whaipea whenga oe aki he ia e mea e alalawa he pureanga. Ia e mea ke nau, e kai ke nau. Ke nau alalawa ke whakahoko. Pea koe pureanga o ikai ko o tua pureanga ke ne nga mafia pe te lava me ko tua pe o webe fo ngata ka ko tai me no fie ma ai ta tu fata ka wai ai ata e asma a hon solo tale ho kone ai o pe au ta la ko fia ngai mo fonua o ho ata mai me ai e tu fata ai ka kai fonua pe to si me ma asma mai ko e politiki pe mo whakawhaahi. Pe nai koe whai taime nai mate ai internetia i tongani, mana au he wike tolu, pe nai nai au mahina. Solo ko mea merino moni masi koe. Merino whanua, he? Merino mea kotoa pe koe ke te whawhanoa ki he lau. Koe mea pe mau whanonga i koe re tio, koe wha utaha loto. O ka kia halau mai e asi mai ka koe whialotu aki lere pe whai re tio hen. Koe tōk pēki koe ngai re tio, koe nau tala noa pe ke tu whakataha e whonua ke tau lotu pe tau whakakeaki. Ke tau tu o ngau whakataha. Pea moe lau maari e me au katoa e pe whonua ki langi e koe taimi koe ia. I kai ngata e tau hao pe me tau whakapakafa na tau whiangangai moe. Mono whewe e mamani pe ne anga whawhe tau hao. Ai kai ke foi nonga ko nai ha ko e me ai ai ko la mari ko tu fata ko re ko e pureana pe ai ko ke lere mai ko e tai ni wa mai fo ke internet ne to fo ka fai mo fu fe tu ta ni pe ka lere pe ke economic fo no ha o fam ni ka western union ni ngai ka ta to ko ni ka ta ke fa am pe ko fa am e pureana o pe ke ko tu ma e mo tuan ko ta tu fata ha pe ke ta ma fata ke fa ke fo no mo whakapapau i pe ko iwi pureanga o ku whangatangata. Koi. Mo lahi apito, minister ko tahai ngahi whakakata o whakahoko ko soifo. Whakahoko mau pe i he social media, taimi ko mo ui mai ko mo interneti, asi hake ki pesi. Kau whanonga mau pe ke pehe he kakai. Maa lo mo si okay mo ui he o se tsunami mo mea ka ko nga fo ko fangi pesin ko fai ko tau lau holo ko loto he u mea ku fa ka fo itangia ka muri pe to talatre ka muri ta ko mo kai pesi ka to ka u pespe me tonga mahalo mo ai ko u mea ka ko no mo ni
aku o fia pita tu nga ko ai ko internet pa me mea ka ko wilo ko mala ko ta fa aki ni ka ta fa aki ne pa nga na e ke ai laurea on au pehe ko na osi na me ai ek minister malo ai sa ke ko fa fon fa area to ta nima na ni proclama na ne fa mata lai na osi ko tu iwa no na to mai pa nga mohe na i he 5 miliona pene pehere va na osi ko pura nga krisi na o ke fitungo fulu miliona ko ke ne ilo ke tu nga ko na osi po hiva tu ene toa pe fiha ka ko konga ko tau pehepe ka pau na e fitu no miliona he foi fa matala ko esa ke i hene to e mai ko pe na ke to pe na osi tanu hala ka ko ne tu ko ya ke pe ka pau ko fitu no miliona te ne lava fataki e fonua fa ekonomika i he tau panga mohe pe fu si fa uia ke ne lava fataki ngai fu me ko to ko ni palo parema he ngai me ko hoko oku si pe fo e solo ane ko plava ko patseti ka e fonua wala fu ta ni tawa ke ni mangea wa fi ono ngea miliona pe wa ki ai ko pe seti la ia wo fi e ma ku e pe seti e fa no ai pe ke ni mano pe la ka ko ke fu ma no le ia dai ni ma me patset support me ngai pa nga tokonia me ngai fonua muri da de vito que panque ko ama mani ka tokon ko me panque ko afa la ka esia pe mono usila asleria pe ngai fonua anga mai ni ai na tokon ki ai ko no moni na ko pa ko la he fonua ta na ki tu ko ha o ku fa nga ta ko ta pacheti ko o tiga que uma time na C plus pe na hulu ai ta pacheti go no le fatonga o wika ke fe amokaki o fe amokaki ko te fesiti pe fo ta pacheti time go to la ne fra more ia i he me ko la matana ki mai but ki ho mai le mai ka ta ko ni me pacheti support o to kone que te algo ko pa ngamo ko e fonua mo me mo on pe ia ka ke fe unga ia que ne hanga fokalere ai fonua ka ko to mai ko e pa ngamo ia ko winga ko ia ko la va to ngai fo amore ai pureanga mo pa na tana pe ko ne receive ai fonua o tana pa fa fu que ai tu ma economica mo ui ai la ne pa nga tarifa ki pe ko ne receive ko ana ka ko fitu no miliona e fu a ko fa ta mo pacheti o te visiti o wa o yo no ngea miliona e ko pacheti e fonua na pe e mi ngai ta mai ko ki mui ni me ngai pureanga o ko na ta osia ki ai o kai pe ke fe o ngai o fa ta pe ngai fie ma o e fonua ta fa pe ko ai ngai me ko to o fa ta pe mo i fonua ko halai pe mo ke tanu o fie ma pe ta mo to ke fa le o ke ya tu ma le tu ma we fa ma ki o mama o ngai sinta mo fie ma we fa le tu ngai apia ko o fie ma pe ke fa le i a ko to mo time ko to ka ko kai ko ke lava i ka me i hanga fa pure anga o fa mo a pe na nga prioritize ke to ko ki se ni ti ko receive ko ta mo ki a me a fa tu pa ke hoko ai a me pe ko fe o ke te a o i ku tu o kai pe ke fe uma o fa ta nga fie ma ko ka kai fo mo ko nga ka time e waske ko lo pe ke fe mo gina henga o hena ka ko inga te ma ko ba ki fe e u pa ta ma ba re ha hon te to finga pe ke ma o pe fa inga mari e ko inga i he lere atu ko ni me ki he kwata ko to pe ke lava o fa pa ki update me te ko pe mo fa to ngia hena ke va kai te ho ta ka inga pe me o to muri ko tu unga ko ku ai ko interneti ki tonga na ko os mo uia ta tonga ta puia ko vava mo hapai o ku ke iloi pe ko tunga ko ia o ke mahina ko hai tu unga ko ia e na fiber cable ai ku na fa no be me ai pare me ave ke u tisi ko satellite ko ai milionea Elon Musk ki ngawe aki me ngai automotu lava ke na internet aki ko ngania o mahino nai me kabineti tu dai ni mi ham fainga fotunga te tau ngawe aki tongana ki he redundancy pe ku ke fai pe ha tala noa ke ke mahino i he ahoni o lo toma fai fo ke tala noa ki ai ke redundancy pe ko ha fai nga back up pe ko tarifa e vai me ha ko ha fata mak
Ko me pe fu ko ia ko na ko ngawe ko na fai ki polo ko international ai ko na wi fisi ai ko ma to ma ko mo ko to mani pa na mi mahi na ta hanai pe na la ka ke ai ngawe ko ki ai he na la fu ki ai motu ia ai pe na pa ora ke to polo mai ra ke polo e fu no ke na i vaka ke fa ka to ke ha ko e fu motu ko na hoko Kage mana tu fokus solo ko algo lain ni mana algo international na motu o ku mama o ia mihe pe mihe mo ngafi e uma tonga un hapai Kage pa motu pe he ia wanoa e ofita o so ko estimate ko ma ku na do ia algo domestiki he dai manga o fo i hunga algo e konga ki fisi pe algo konga ki mama ko mo hapai O ko ya ia tau e ta ke ngai ai ko motu e ga fu ai a pito ka ko satellite ko ni ko ofa mai ko e milionea Elon Musk o tokoni ka ku o limited pe fo ke capacity ya ko o satellite ko ya ai ta pe ka pa ko fo itisi e ta ki ha potunga e ta pe ko to fia mana ki lava o ki va Ka kone amo ki wawa mo fe mau ke to la ya e fa fo itisi pe mo mo satellite nai e ami ko ke ai ka lava ke to ele ko fe tu ta ko mo wawa mo ha ba pa pare ma pe a utaini ka pa e wa tu ha email e tari ke tu apo ga mo ka to e ka kai ga tu lava check ke ka we pe po tu nga we ave fo itisi ta ki ai ko fa amo e nga we pe pu anga ke me ta ki ta Porungawe pe ko te whenga ke whakaivia he koutu ke lahi peheni pe ngai nau ai milionea ka kulotonga whenga ke vai ka koe talanoa ke redundancy na o si whakapā mai whoke asileria te ai na tokoni ana rouia ke interneti ko atongani pe koe tokoni ko ia o substantial ai ku mahi no ma e lahi ka koe na uhinga whoko tau pehe ko me apamo maari e hoko kon e tsunami ke ne o hake e palopare ma ko e interneti pe to si o mai le ngai fonua be mo maman ke whakawame i hana ngau ke redundancy na click out ko atongani na ilo i wha maman lai pe a si o mai le ngai ka tato koni o fie ma ke ai a whainga kauta koe ngai ini si uke ia o hake ai ngai kauta na whai area ka koe ki uke la bea wiki ki ai so ka kono mo oni ko tu yo ku hoko a me ia ko ni ko na pero pare mana ha ko matonga un hapai ke ne to fa ai ke va ver ai na o ki a pick up ko ha redundancy ko ia mai fonwa ke uhinga pe foki e minister ko imagino opito ko ke te fe ui hata hai murini ma nga o pe faipa a ke polo ko ma ta ha foki pe ko ke fe ui hata hai ne capacity ne va be ma ha fu nga me ko taulava tala noa ko malo ko fai pa network ko abeni tau si o foki ai fai ko a hono fa nga ko he tu tai ni mi i redundancy ko nga ko foi motu ko na o tatala no ke ai ka pa ko adunga e ha we redundancy mi wa o ha o ai ko motu e nai e a ia ta ta o ka te puna mo nga fia mahalo te fai ya tu ai nga we ki ai ko si o pe foki i hia ke satellite pe ta be ko ha ka ta Ke kau tahana e milionea Elon Musk ka pau tene lava. Ka pau lava hene ngā satellite ana ia ke ne whaka interneti mai ia wa henga ki motu. Ka ko ngā pia ku whai ai koe ai ano tala noa i redundancy pe ku satellite pe ku kei whai pa kei polo ka ku te se atu une tala mai whakau kau tau nofo e mamani ko ni ko e pia me ia e ne onga ne sai me a koe kon tai pe hawa na tula ia e minister ko ni tai a ngā ia ana Boni la. Koe ai koe ko ne tu fu ia tai ni miga koe o ku pe fo koe motu ia koe me i domestiki o fulai. Pe au pa ko famore ki ai e la miliona. Pa ko tu ma koe fai nga mari ne ko tu tata pe mo koe pa ko fare fratini care pe ko mai. Koe maluta pe mo va veta e fai pa optiki a ko tau nga o e koe tai ni. Ka ko tu hoko a me ko ni ke te fasi o mai e ngai ka tato ko ni. Pe ma ngai mure ana ko tau finga o aki ki a fo e lama ki hake aki e ke. Ma me pe da ko tau lo ko ri ki mo nga fi o fa ma wa mo ma ko ia o te ko nga he mo fa mo fo ma mai a o ni ko
ko au ni mai na ta ene mohe Koia. pe ko hala mau ko o se folo mai pa ko ke te faha ko ke te ngao pe na ko au to kona ki na mau fa ngamari e solo mau ki tu na tua he muy pare mia e ko peta ai vata bona asleria pa na mau fo mai hunga tonga mo ha bai o mahino pe vakai me onunga mohe mo ne ai o tama o ko ke na to e ngao ha pe ko nai ata na tausi o ki mu ai o si puri a pito e ko ke na to fe pikitaki pe ko ngala ko ai a ko mahino ko tau fa amu e ke to hoko ha me pe ka ko ke tuku fo ai ke e pala ko ke ka ke to ki takai mama o te ke polo na ofe na fa fa ko to ha ke mo ngafi mahino fo ke ting mazolu ko ke fa ausia e minister ko ngawe la hek fa ek pare mia pe fo ke ting motolo ka minister ono fataki fo no fu time fa ngata ko ni o mahino pe ngai fa ka wi na fai ano ngai campaign pe na o pe ke time fili pare mia ke ngā ke ua no one left behind ke ua tukuangi ha ni iki ai kuna uhinga foko falala me ko toa ke whakaivia masiva ine tu ko ni i he pure anga pe mo kabineti ho i ai o kumo ke nofo pe i he whakaukau ko ia ke oana a puri ekina ha kakai pe lava pe ke fat mahu inga mo fai toko nia masiva pe ku hiki anga he kawenga ngā we ko inga ka ngahi mea koko ke whainga mea e taha ko inga ki he langa whanua mga mea pehe i he tuu ko he tainimi. Solo ke no fotaha pe ai tau mua koe pure anga ai ko no whapapau ko e sentao ene ngā we mga i whatongi a kota pe whakau koe pure anga koe kakai whanua. Ai o ke tuu mau pe ai pe a ko tau kei whao ene e solo ko mau au sia i he mau hua koe ke kabineti. Ai koe awa toka sanuari o spe wike ua toa mo mapuna koe mo ngafi. Pe a o mai pe ke ahoni. Na kuku ke pure anga i he me wafi hongo fulu ke wafi tafa. Pe a kute o sini lo pe kue pe o aho pau fai kabineti to fai falaite tu o taha he wiki. Maka koe whakataha koe kabineti he tainini fo imahina e tolo. Ko os feu me whakataha kabineti ha tau kakato e taha. Ai hoko koe whakataha. Pe mo lere po uu. I ngai whatongia pau ne hanga newa o mai ai ngai whakakau e solo ke mawha tuki koe ai whatongia koe pure anga. O kute toki o ngoi e ia e kita o kuia e kakai o kutipeni e nau mo ui pe a mo e nau mao haki fo i maa i nau kumate pile he aho me he pure anga. Tau te fito ki he whakatamaki koe ni. Ko tā telefone mai wa pe na tāanga ton pe kakai ko fi ma wa ini ko fi ma wa isi ni ai ko hoko ngai fatamaki ko ni ke ni algo ke revolo o ma fatu ki tuke fonua ko ako anga mon pe ki to ta ke to ma to kai pe ki kautaki pe ma mo ya pe to ai ma fatu ki tuki ko ni fatongia ma fuisi ai kai ni pe mo kai ko ke te a malo tau te fito ki e pare mia pe mo to kon pare mia una fua ma fatu tu ko ngai ko ke fai mo ka to pe kabineti ka ko mal to fe paki fe ko mal to ki fe tauna ke ne mal to pe mo ha me a pe i ha fai na pure ana ai ko mal to pe ko ko ta boa kien ke ma wa ko me ai pe mo mateu teu he kato e hoko maha whainga whakatamaki a mui o hoko pia malawa ke matu waki. Ka koe tau mua koe pure anga o kei nofo taha pene visone ngā ue koe pure anga kono whatongia. Koe ngā ue mai kakai, e te tau koe whatongia pure anga, kene ke tariui ki kakai. Pe koe hae whaunga e whahoko ke tariui, ai koe konga pe whongene o tariui koe whai utaporo kalama i koe e tainimi. Koe ke whahantu ke kakai e whunga ngā ue koe whai e pure anga. Pa koe mea tatau koe umau whai koe ngai press conference pe moe. Pe moe ngai kautaha ngongo o kawai ngai polo kalama rea, koe au ke ngai koro, koe au ke ngai kuru. Ka koe ki limit fo ke tainimi kono uhinga koe whakataputapui.
ka aku hange pe ko fe wi ka pe ke te mama ta mu ai ko aku ya na ko to no ya wi ai pe time ko to ko ai pe ka e fa no fa nga ka ko te mo kala ti fu e ta un ki ai ko ma u ko te mo kala ti ko o mai ere o takai pe a o atu mo ma fa ka pe fe tu kwa ki ai dia mea ele rei fa ka lu mai funua Koi. Formalo la hea to e minista a lava ke ma o whainga maari I a hon ke whai hawhakatala noa pe mo koe ke lava ke mau update mai ngahi mea hoko I tonga na lava ke mau whanonga tuke me ngahi whanua muri pe ku formalo la hea tuke te koe whainga maari e koe nu whai hawhakatala noa te ai pe ngahi whainga maari hanga kulawe a muiang hanga hi taime toki I whai peha haui at ke te koe ke whai update I tuunga kona ki ai a tongana ka ku o te whainga maari ko ni ka pau te aha mea ke mea wha osi ki ai I ta polokalama. Io fa malo te e solo che whainga maari ma un pe o tu ma te pe e motu ana me potu ngā ue ki a taime fie ma ue ke tau polokalama anko polokalama ko ni ki he pe wa whainga whakamatala e o atu ke whika waka pe koe ngā ue e potu ngā ue e motu ani ko pe moe ngā ue e pureanga pe a mautu I koe whitariwi a ki a ki tau wahe aki e ngai whakamatala. Pea e talamono atu e soro ki te koe pe moe ngā whakauko pe koe moe ofa lahi atu ki he tonga ko tawa pe mo lava mo mea mai ki he polokalama koe ni pe moe amanakle rei pe te tau pe whitaulaki pe ha polokalama pe heni I he kaha o mai. Tua ofa atu. Mahalo apito, koe eki minista ia o potu ngā koe ni o langa whalakalaka, pa moe whalakalaka wha ekonomika, ai aku whana wha iloa koe Labour and Commerce. Toke tā vreami waske la tu, whai kia e whatala noe ahoni, pa moe tala monu atu eki minista, ke te koe pa pe whoki ki he pare mia, pa moe toenga kabineti, pa moe pure anga I he ngahi ngāu e mamafa koe aku mo fuesia ngahi ahoni, o whaatu ke te mo dol pa moe ngāu whai me I tongana. O whaatu. Koia. Whamalo atu e kainga I he lava koia tau polokalama I haoni, lava ke mo mui mai I he polokalama koia ni whahoko pia mo e minista koia o potunga o Labour and Commerce pa me tonga, ona porto ke tā mea mi waske la tu, pia ku whawhiawhia pito lava ke tau kau whatahe ahoni, whamalo atu I he mo mea mai ka mo mea.